Tokratni večni derbi v Ljubljani se je končal brez zmagovalca in brez golov. Po dolgem času večni derbi brez zadetkov. V tekmi, ki ni ponudila veliko priložnosti, sta najlepši zapravila Vizinger v prvem polčasu in Sudani v drugem polčasu. Bolj podjetna in napadalna ekipa, ki je bila tudi boljša v polju. Na koncu Maribor ni uspel unovčiti te terenske premoči in ostalo je brez zmagovalca. V primerjavi z zadnjo tekmo je Fedža Dudič opravil 2 menjavi. V obrambi je Luka Krajnc zamenjal Mbonda in pa v sredini Jean-Michel Seri Nejca Viherja. Prvi polčas je minil v znamenju mariborske prevlade. V drugem polčasu nekoliko bolj izenačena tekma s številnimi menjavami. Veseli tudi odlična vrnitev Žige Repasa, ki je v zadnjih minutah nakazal, da bo nadaljeval tam, kjer je končal v jesenskem delu pred poškodbo. I said also in the dressing room before the game that we need to be clinical with our chances. You know, if you have the chances, we need to score, because these type of games they are played on small details. But we didn't score, and luckily we didn't concede. So yeah, it's a draw. But like I said, everybody's disappointed, but we have to focus in the next game. Žao mi ovih zadnjih 10 minuta kad smo imali Sudani, Tete poništen gol, pa Tete ova situacija kad se oklizne Jelenković koji je već gdje mora živit za tu šansu da jednostavno ukrade tu loptu i da ide na gol, ali evo, šta je tu? Zahvaljujem se našim navijačima na podršci. Idemo dalje, ono što je pozitivno da 6 utakmica u ovoj polusezoni nismo izgubili ni jednu, evo, došli smo u goste, odigrali neriješeno, želeli smo da pobjedimo, svi su vidjeli da smo išli u 90. minuti po gol, naravno išao i protivnik i to je ako možemo nešto da pokažemo kao pozitivno iz ovog derbija, to je sigurno ta stvar da su obje ekipe žele da pobjede. Zapravljena priložnost, da se približamo vodilnemu Celju, kljub temu pa nadaljevanje rezultatske serije brez poraza. Naslednja tekma znova v Ljudskem vrtu, vabljeni v soboto popoldne, nasprotnik pa bo tradicionalni prekmurski rival Mura.